Wena wendlovu, Wena wendlovu. wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Hawu Ayede. siyakhuleka nina kwasilona kuzimbili enye wanginetsheni enye kwamandlakazi. Hawu sikhuleka enhla nasezantsi emakhosini akithi oswela. Sikhuleka kulo lonke elengonyama lamakhosi. Ngiyakhuleka enkosini yami lapha na ubone mehlengene obukunhlanga ngapha ngibingelele nje sonke isigodi sami engithini mangabe ngisekhaya singibuke esenza nje na yonke into esiyenzayo lapha emakhaya ngithi awu sanibonani nonke libuka ngiyakhuleka kini siyathokoza kakhulu ukuthi lithandi ngibingelela enhla emsinga emachunwini emnambithi phesheya umzimkhulu emampondweni hawu ngithi sanibonani baba bingelela la sisizwe baba ukhuleke wenze yonke into ebese sihlala ehlokweni Ngithanda kakhulu ukuthi ma ngibingelela ngabashiya abantu bakithi laba bakafaku phansi emzimvubu lapho khona osihlophe baqhamuka lapha kwaZungu losihlophe la oDay basala inkosana impela yenkosi uManzini owayexoshwa uZwide lapha cha bingelela isizwe baba ngiyabingelela isizwe senkosi ukuthi ke cha nonke ningabakwethu naye indaba yakwenu osani kuyona nizoyithamela ilapha ku KZN1 TV nakho ke hawu mina bendluna enkulu yakwaZulu manje ihlona esikhaya lamagunu emadlebeni usingolibuni ubunu undlebe zeqhawe ziyaphuza ukuzwa kodwa kuba kwamazamavakazi hayi ngeke ziyiwele impolo ziyema ivale umqwezi ngoba basekhawonyoko sibidigidi awu madoda wawu ngikhuluma ngeqhawe elikhulu lamaqhawe unduna enkulu wesizwe samaZulu igatsha lokubambelela isizwe umfu wamathole awu mashenge nazali iqhawe sinje yilo baba lapha sihambe ngevele edlule zonke izinto zilapha negudu nkomo uZwide akwazi ukuthi masikhuluma ngomlando noDumehlezi uZwide ukuthi akathinteki uthinteka kakhulu ngoba wayenkosi enkulu futhi insizwa ezazibe zizinsizwa ukuthi ngoba zayingafundiswa ngokulwa namanje insizwa zakandwandwe lapha zisukile egadini zisuthi njengoba usuthi nje ungaka sikho isilambe lapha ngithike Donda lapha ilem uZwide lapha wabiza inyanga yakhe lapha usuke nje lapha ngoba sikhuluma inkulumo yangeviki eledlule lapho ukuthi lapha ubiza inyanga yakhe wathi ayibhule wathi ayenzeni yonke lento ngalendaba leliphupho leseliphuphile ngendaba kaPhungsha sebule ngoba nje uyena semfakela ini umzwayedwa yokuthi njengoba unoDumehlezi sehlule uPhungashe njeni ngconthi ebulawe ngoba yonke lenyanga lesemdalekela lapha lemzini wakhe uthi benovalo kungenxa kabani kaPhungashe baba awuhlakuleli isizwe baba nasisona phambi isizwe sikhanyelwe nje uphume phansi kombojana isizwe siphume emavungwini lawe esikuwe ngonoDumehlezi kwaba njalo wabe sebiza inyanga babeyibiza bethi ke ulokhuza ulo leyo nyanga oyona yabe simile kwakuthiwa uvela behleka lesizwe bahleka leyo nyanga leyo eyabe ekhathaza leli iphupho leli ebone amaqhude khona iqhude elikhulu khona iqhude elincane ebambana ukuthi leli likhulu ukhona abafanyana lapha abalokhu belikhuthaza leli qhude elincane elikhwela lizehlela kuleli lidala kodwa kwamkhathaza lokho balomfana lona abhekene naye nayezwe udaba ngaye kasenza ngakhona mncane kodwa amakhosi lana ophungashe badala bakanye nabo Zwide nophakathi kanjalo manje uyanqoba nje lomfana uyanqoba ngakho ke ezokwelapha lokho ke indaba lelo phupho baba wayezobhula obukeke ubula benkosi enkulu kangaka lapha inyanga isangoma leke siyazi ukuthi isitha sakhe ubani unoDumehlezi ngoba esithe esikhulu bani udingiswayo manje inyanga isangoma sesibhula simbhulela manga ngoba siyazi vele ngoba ephupheka ufuwa xoxa phela uphuphe kanje yavele yabhulwa hayi inkosi silo samandwandwe lapha kunjalo uthakathiwe kanje ngoba kuthiwa wathi mayiphapha amejulu kwemanzi dici lapha esezwaphuma ngisho emacansini ngoba imbhede phela yayingabiwe usikade leso enqashanqasha lapha ejuliswa yini hileli phupho yilo mfana lo mfana senza ngakhona manje intonga yethu sajame abethe phansi kwavela udaka ugasanqapho nomageba lapha na baba
ukusuka ke lapha ke ufuna manje ke ugijimisa umqondo kaZwide nonina lapha ukuphile lapha unina emsola ukho konke lapha ukuthi kade mthetho akabulale lo mfana ethi yena hayi lo mfana lona kuthiwa ulwa nezingane lapha kwathiwa akabulala udingiswayo lapha ilapho ngivula lapha ezekhipha isithole uZwide esisalapha ukuthi kufuneka kuthiwa insila zikawani zikadingiswayo baba hlakulela isizwe lapha baba kuzohamba wena mina ngingane wenze njalo ke mayelule kwaunina inyanga lesibhulile unina mayexoxela umama wakhe lolu daba engathi kwakwenzeke kanjani ezenze beyinkosi ebemdala nonina unina ke wasuthi cha kufuneka ukuthi kuthathwe intombi yala kwakuthiwa wena undungudu undungudu ngathi undungudu lento undungudu noma lena eyayinyanga khona eyayinyanga ekwasukunisa izulu line ingaganeli ibizwa zonke indawo intombi indodakazi yakhona akuyona ke leyo kwakuthiwa untombi lene eyasiwala kwamthetho eyaganiswa kwamthetho ayingaqonde ukugana kwakufanele kutholakala izinsila zika Godongwana so yengweni yafika hla yasiphekezelwa ngezinye ke intombi kodwa uGodongwana wafika wangakhwela kulena eyona ethunyiwe wathanda lene kwangeyakwabo omnye umfowabo kaZwide ngathi bongeyakwabo kaMalusi yini bahlala kwaba kubi lokho esangomeni baba ngunqabula mhluthi abantu ngoba isizulu abasazi ukuthi intombi mangabe zizoguqa kuthiwa nikhwela ngobani yabona mfuthi belaphela ukuthi hawu nange ethombi sedlangalaleni yabona mfuna nicaphe ukuthi ngokuthi yafika inkosi yabathethwa yangakhwela ngalentombi le yakhwela ngenye ngeze baba isizwe silapheke ngoba abantu bamanje ulimi laba balwazi sebevela ukuthi hayi ngibale kunenhlamba intombi mazi izogana phela lapha kithi izwe labenguni zizoqo kuphuma amakhosikazi omama balekha bezokuthi ungayi ke lapho ke baba ngifuna ukuthi bengenze ukuthi baba isizwe laphe ngokuthi suba la ukhuluma inhlamba uJobe uthi Godongwana kaJobe wakhwela ngalena ebiyona engathunyiwe yebo lena ethunyiwe yabuka nje kodwa yahlala yakhonza izilitholi ithuba lokuthunywa kwayo yahlala yakhonza yaze yalithola ithuba naye wazayikhumbula uGodongwana yangena emalawini lakhe kwayikhathi ithola insila kukhonziwe nakwamntana kulindelwe yona ngoba nenzondo wazondwa umne wabo wayo uyanganguyise wayo uluthi ingane yakhe ifike yachitha lena bethumile ngaleyo ndlela ke yabuyela ekhaya yacela kuGodongwana ukuthi sacela uvakashele ekhaya sacela uvakashele ekhaya isihambisa lemniningwane ke esangomeni nakumne wabo ngathi umne wabo indodakazi yakhe ngathi kwakwisithole sakhe uZwide lezi wayengesena udadewabo wena kwase kuzithole zakhe zonke lezi izithole zakhe yahamba yabuyela ekhaya kwajatshula nakho ke uGodongwana sethi cha akubizwe nodumo ehlezi kolando sehanjelwe umkakhe uGodongwana seye lapha akubizwe nodumo ehlezi wafika wakhala kanje athi othi ubaba bayekwenzelani lokho kade ngalo ngisho kubaba ukuthi uGodongwana ukuthi akabulawa uZwide manje ke yena athi mayisemthumbe empini khona impi yakhe yabakhona yahlula impi kaZwide ngaze zaza abantu izimpi yehlula impi kaZwide baba ngicela ungakubambi ngenjobo usagiya baba laphana awulela bentonga yethu sisiyabuya esahamba sayide lo hlalani njalo nje lingayi lapho kubuka le yanto leyana lapha hlalani la kini
hawu nina bentonga yethu sajama betha phansi kwezwe untanga sesabe sabuya siyabonga futhi kini sizwe sembube esengonyama ukuba yiloku nihleli njalo nje nifuna ukuzwa ukuthi ngabe yini lena siniphathele yona kuleli ithongane esanikezwa honi nakhulu besizwe nogogo bethu ukuthi phela simcaku laphana nintongele laphana sisha iphuma amaphela indikudelana laphana niphuze niqede lapho niyoshobi ngalapha yana ezansi kwesibaya kwazise phela uDonda ugaye intunda bebhekene lapha yana wena uzwa nje imvunga lapha nowabona inyusi amabutho elembe uqobo lawo lapha na kudliwa intunda bebhekene endlini kudliwa inhloko baba lapha yana ngihambe baba ngikubambe ngenjobo ugiya baba lapha yana lapha uthi lapha na ugodongwana lapho bese uGudungwana ubize ilembe lapha intombi lena sibuye nawo ke lemnini ngwawo lena ekade ilande lapha yana lapha na ke baba iwena owazi ukuthi ke lapha ubuya kuphi lapha yana lapha ngoba sibuya etolo nje lapha ukuthi yini ke isiyenzeka lapha yana ngoba umningi umonakalo engifuna uye kuwo lapha yana lapho uGudungwana esethumela kunoDumehlezi waphuma unoDumehlezi ephuma phezulu kwesikhalo yakhala ukuthi kodwa ubaba uzalandela indaba umuntu wesifazane nje yini ngoba udalwa uye lokhu mina ngangithena kuyempini zokuqala akambulala uZwide wancaba ukumbulala wahlaliswa ngenkomo azokhulwa ngenkomo kanti uZwide akumphalihlalisile kahle ukuthi eyakhe impifiki yehlule lapha waseyikhipha nange kanti uzonqamla ezweni elinekhonkwane kaZwide kwagijima uDonda kwaKhumalo wathumela nelokhuza yakhe nencebe yakhe ethi ayigijime naye uyeza bezotshela ukuthi unganqamuli la ikhonkwane zakwaNdwandwe mokwangena phakathi kwazo udingiswa lo bese ngene ngaphakathi kwazo feka kwaqhamuka inyoni eyandiza nje andiza ahlula phezulu ekhanda lakhe leyo nyoni kade isizomhungula bamhungula wasengena phakathi nabo abantu bamlinde ngale inkabi likaZwide amabutho asithele ngale bafike bamthatha bamqhuba njengembuzi eyobulawa hayi wayobulawa ekhaya khona lapho kwaHlovunga emsini ophansi lapho sokuyisemona khona wabulawela lapho ikhanda lathathwa la uphanye kwalapha uShaka usekuzwile lokho uzwa ngale nceko kaDonda wakho waseyisibo wakwaKhuma uDonda weyiziba wase inhlanhlatha ngempela walethemba live wasenhlanhlatha ngempela esele ukuthi kovikelisa lokwamthetho watshela amabutho kwamthetho ngoba wawashiya nje hlezi ukuthi uGodongwana wangena ngaphakathi ezinkhonkwane zakwaNdwandwe wafika wathi cha ngeke nisalwa manje ngoba sethunzini inkosi yeni sihambile fikani nje nihlehle nifike nihlehleke nibaphathe bengashisa imisi kwenzeka lokho ke leyo mpi yahlala kanjalo kwahlala sebesethunzini eminyama sekhothe emgodongwana bathatha idumbu basifihla kwamthetho ikhanda lisele la lilapha kwaHlovunga awungitshele nje baba mangabe umuntu wakini nje uthiwa ikhanda likho le nto le cha kodwa kwakuyizimpi zakudala phela wasegudu nkomo mina nganje ke nabo kodwa ke mina mangabe sithuka ngomlando mina ngisuke mina ngicheme ngapha kwaZulu mhlazana sikhumela ndaba ngoba uNodumehlezi mhla selwimpi yokugcina noNdwandwe wawalilanda ikhanda mana ke bangifuna ke impi yakwamthetho noNodumehlezi yayilokhu ilwa ihlehla bakhathaza kanjalo yebo baphelele kuPoyengweni kwamthetho bathi baphelele oyengweni benzela ukuthi wenze njani umuzi loyana bengawushisi amandwane iseluleko selembe kwaba saba namandla ngoba lwanini khona nibavike nihlehle ngoba andihaqonde yona impsenini ethunzela eminyama ekhothema inkosi yeni la lafike lahlala ngapha kwamthetho yafika athi uhlala kwamthetho kwazi kwabohla isimo lesiyana sokuthi uZwide babuyela emva laba amandwane nelembe labuyela kwanobamba lapha yana ke sengifuna ke baba ke lapho ukusuka lapho ke lapho ke manje ukusuka lapho ilembe umuzi eliwakhe eqali lapha nje ngoba amabutho ayisemaningi lapha abafana behamela uyise nabantu abadala lapha umuntu wayephethe uFasimba angithi umdlaka unzobo kaSobadli wakaTombela wayephethe wena uvume ngwanga wayephethe into wayephethe
Salikhumbula kahle lephethe kodwa bona sobe silikhumbule. Umgobhozi babehlukaniselana lamabutho amadala benonzobo. Benonzobo. Bangithi. Angithi ke lapha la sengifuna ke babaka lapha ukuthi waseyikhipha ke imizi yakho nodume ehlezi. Eyikhipha ukuthi leli butho leli aliye lapha, leli aliye lapha, leli aliye lapha. Kodwa ibutho lakhe leli iliphi? Ufasimba. Eliyini njengesikhathi samanje kuthiwa yini i-special force ukuba njengala maphoyisa manje lawo yini kuthiwa le makuthiwa ama-NIU mangabe kulandlona vele azokwenza lo msebenzi lo nofasimbe abuya la wahlala lapha nofasimbe lwalunjalo lapha nodume ehlezi bamthethwa lalo njengezichwe lo njengesichwe kwamthetho kuthiwa osibindi igidi laphana ngithi yilo ukuthiwa weshayisa kakhulu shaya kakhulu phansi lushaye phansi kakhulu leso sisiyaka sakhathaza amangisi esandlwana ushaba abashayi kanye ngathi kushaya umuntu oyedwa phansi beqhuma nehawu ngapha bese kuqhuma ihawu umkhonto uhlala ehawini lapha imana ke ngifuna lapha ke babake ukusuka lapho ke ngifuna isimo lesi ukusuka lapho lapho asekukho dongwana ilembe kade selenze njani kade selihlasele bani uphungashe lamhlula isizwe salo sisithenge amakhosi aselapha mangaki unjomane abamhlongo kuzoba yilaba lapha baba uzongiphendula mabe sibuya kuphi lapha emarket sisayothengisa ihawuli labantu ngayithu sikajama yabetha phansi kwavela udala sisahamba site lo hlalani kanjalo lunganyakazi ihawulela bento ngayethu sikajama yabetha phansi kwedudala sesihambe sabuya futhi siyathokoza kakhulu kuba likunithamele njalo nje izinto zokhulukhulu benizogogo benu sinikhela ngentshengelo kanqazo baba lapha sihambe siya eitolo lapha yana ngifuna lapha yana ukuthi ungichazele kahle ukuthi ke la uzwide ngifuna lapha ebulala khona uyise kaMzilikazi lapha yana ngifuna ungichazele ebulala uDonda lo uwamveza kule lapha lapha ukuthi mayibabulala kwase kwenzeka uDonda ubulawe yini uyise uMashobane ubulawe la ini ngifuna kuvela noluju lo abantu abaningi bathi noluju wasebathenjini unoluju akusiyena kodwa uzoveza akusiyena wasebathenjini uzoveza baba awuhlala eThebeni baba lapha ugijima kulungile hayi impela ukhumala angazi kwakuyilelo hlanga nje lwalusemsimbeni kaZwide ebulala kwakumkhwenyana empeleni uMashobane baba kaMzilikazi wayegantini uZwide gantini uNompethu indodakazi yakhe lapha kwaKhumalo eyona yasala uMzilikazi njalo manquma uMzilikazi uhleze ekhaya konina wambulala kushithi lolo hlanga angisi isizathu ukuthi wayonene kodwa nje wayithanda amakhosi onke abe phansi kwakhe ngasebulene ukuthi abantu bakhe sebe phansi kwakhe kwadala ukuthi uMzilikazi abaleke athi ma ubaba omkhulu wazi ukubulala ubaba wami ingane mina enzohlala ehlaleni sika baba uyongiyeka yini mina wasebaleke ezokhonza uShaka la kuDonda uDonda uShaka uZwide umbulalela ukuthi wathiphisa uShaka echaguleka bakhuleka wathiphisa uShaka ukuthi anganqamuli la ephakathi kwezwe labantu bakunezikhonkwane ezomenza aphuphutheke nje bakwenzeke kudingiswayo wase akamhlaselanga wathumela nje ukuthi ngifuna siyokhipha inqina yomsenga angazi uhlobo lwenqina lena inqina yomsenga hayi kulungile hayi soyihlaziya sisemakhaya kuba nami lapha hayi nami ngilala amankeyane impela la indawo yomsenga wathi ukhipha inqina yomsenga kusho ukuthi ke wavuma ke ulokhu uDonda yafika ke isana amabutho ke kuzokhipha inqina ke nabakwaKhumalo khipha inqina kanti kwenza uzocishe ilanga lapha kwaKhumalo yafika amabutho ke
ahlala ke kodwa mase kuthola isikhala sesithiwa wabulawa akho ngene yayizokhishwa wabulawa uKhumalo hayi ukuthi bekukhishwe impi kwathi wavivelwana kahle wayenza lento uManzini ubalekiswa ilento nje uba sazi ukuthi lento lo wayenza lento wayenza kuManzini ngoba waye ugala kanjana othi ma edla abheka isibhushi uthi Manzini susala izinja uyongena lapha wayenza lokho kuDonda wafa kanjalo uDonda weziba ngathi wafana nendodana yakhe futhi eyayikhona lapha uDonda wayengayinkosi engelutho awuyinkosi kodwa kwaKhumalo phela akangithothi uDonda weyizibo waKhumalo kanti ulokhuzana umashobana uzalwa amakhosi kwaKhumalo lapha ngithi ayemane abale umlando esikhuluma ngawo phela ubuyivelela uMagawozi wayeyinkosi eyimele uDonda eyinkosi eyimele umashobana eyinkosi eyimele bonke bese ngoma lonke lelaswe sengoma nje lathatha amakhosi kwaKhumalo iphothiwe lenenye angithi njengoba ingoma nangu ungwelu la okudabwa khona mina abantu bamayisa nje babulalela ingoqongo babevele nathi sakhe namo kodwa ukuthi angiqondo masase ngaphansi kwesinene sabona angesasikho ke lapho kuyivelela nje umlando lapha ninabantu ungayethusa lapha yana ke unoluju lo uthi unoluju umzilikazi ubaleka lapha uza la umashobana ngithi wayephisane ngonoluju lapha eyinhlolo enkulu mashobana unaye nakuyena eyinkosi kwaKhumalo wayeyinhloli kodwa manje efisa ukuthola ikhundla eziphakemeyo phela ulokho ehlezi lapha nje wase emdlulisa umashobana semsa kumkhwe wakhe uZwide nalapha kwaZwide wawenza kahle umsebenzi emayohlola ebe yona inhloko yeyinhloli bese ethuma inhloli nale bese ziletha imbiko kuyena bese ehambeni seyohlala noZwide nakhona lapho wanganikwa isikhundla make ukuhlala empha kwakhe kube njengoba ehlolile manje iphuma impi yakwaNdwandwe noma iphuma ngahlobo luni kungewona impi uthunyelwe nje efike kwenzeke liliswe elishiwo uNotsho umashoba lo umzilikazi ke usekhaya kweni uyiswa yonke lento uyayazi yonke lento umase kubule uyise esebaleka kusefike ethule uNotsho kodwa lapha kwaKhumalo lapha kithi umuntu ohlakaniphe kakhulu lapha kwekhaya komame uNotsho ilembe lathi cha ngiyamfuna lo muntu lo akuwintithele yena ngoba uyayithanda ikhundla kodwa ikhundla akayibekwa ulokho ehlezi lapha nje mina ngingamnikeza iswe mina maye ngenzele kahle umsebenzi engaphakathi kuZwide wahamba uMasilikazi wamlanda uNotsho wabuya nawe esala wafika wambeka emzini wakhe wasehamba emkhulekela elembeni ukuthi usefikile ngathi kwakumpumuzi ke noma kwasukubabulawa kwasukubabulawa kodwa kwakusele ubulawa lo yana noma wasenhla kwakusele osenhla kwangakabiyiwo lo yebo wasendlangu afumphula wayeyombika athi lembe ke hamba kumlando ngathi lali nezinduna zalo la enhlala ndlini la selithi ke ayihambe ziyophumula ziyemalaweni azo ngoba ayifuneki ukuthi sibone unoluju ngoba ngakhona ephunyukayo kunali becupha indaba entsha baba lapha angizobuyela baba anguvimbi indaba kuye kuthiwe ngiyakuvimba kuvimbi baba unoluju lona ngifuna sikhulume ngayo lensizwe ngikuthiwa kuthiwa umaphelele yaphambili amagwale baleke ephindele emva lapha ngicabula zasala kuthiwa impini kaZwide lapha wathi mangabe ilwa lapha labo wamthetho washayiswa lamavaka ebaleke washayisa etsheni waba wayisebane lekhuzana waseba nayisini kuthiwa wayelubemba ngekhanda lombhimi kuthiwa egijima kakhulu mayebona nje lacancathi yebo kuthiwa lombhimi lona wayengalo kodwa egijima ngoba wayesenza yonke into enziwa kaZulu sihamba ngenyawo siqine njengezelembe inyawo lapha esephatha umkhontodo kodwa uma engamacisela uZwide ukuthi abone ukuthi ngempela ngoba kuthiwa inhloli wayebiza ngegeke lomsenga lapha la mangabe ethumele yodwa ukuthi ehleli gijima ubizilezi lo laba efike ishaya igeke uze izathi uma ushaya kangaka uthini unolushu eseyithunga lonto le baba into ejule kakhulu lonto leyo into ejule kakhulu lonto leyo inhloli izwe baba lali nezinhloli izwe lakaZulu noDumehlisi wayenenhloli konke lokungamagoba umlomo inhloli kuyificela ekhaya baba inhloli lezi baba lapha ngibambe nje ubugiya kodwa baba ngenxa ukuthi lapha yana isikhathi
siyabhilida kodwa ke ngithi mina laba abalandela lolu hlelo hawu ngithi nabentonga yethu sikajame betha phansi badlula uzani nizobhikisha emasangweni akuso lestation ngoba yesini ibhikishe nje lesikhathi sincane nifuna kwenzeni ngohlelo ngoba ngaphandle kwenu uhlelo lobe lunjani lungekho sinizenayeka nalabo upaye phela ukuthi bahubha ngale baba sengileve kakhulu vayelisa nazi isizwe siyavalelisa singabantu abancane kinina ningababukeli nini bakhulu nabalaleli nini bakhulu siyavalelisa kodwa sinifisela impilo nokuthi nibuye ke ngokusayo mhla sibuya lapha siyabonga sithokoze Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube uzokusiza imvunulo yabesilisa omama izitombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi